Ай, не артқа кетіп отырсың? Я. Тұрмыс қармады. Ай, қандай тұрмыс қармады? Ай. Ай, жүр. Ай, емем не олып, тоқтат бір нәрсе қыл. Ай, мен саған айтпадым деп, баскеңді жасат, тұрмысын жасатып ал деп. Емем не олып? Ей, аз мен айтқан секіресің, даярдан. Жоқ, Жора, ни за что секірмеймін. Секіресің, даярдан, болмас. Жоқ, Жора, сен өзің секір. Сен өліп қалсаң балдарым мен қайтып қараймын. Көштен өліп қал, секір отан бол. Жоқ. Секір бол. Жоқ. Сен секір, мен секірем. Қош, Гүле. Ай, қыздар, бұл модель кішіне орырақ модель екен, 5 сом қошып қойсам не үстіне? Ова десең. Ушундай Туман радиосунда SMS Box программасы старталды. Билдирүүлөрдү жакындарга узатып көңүлдөрүн көтөрсөңүз болот. 0770 10 WhatsApp номерибиз. Ар дайым кызматта келген каттар бар экен, бардыгын түз эфирден окуп, өз дерегине жеткирели. Ай, Гүля. Мен бүгүн эртерээк кете берейинчи. Балдарды садиктен алыш керек болчу. Айгүл көзүн түшүндүрүп айтып койчу макулбу? Ай, баарыбыздын эле эрте кетели деп иштеп жүрөбүз. Ай, мен биринчи жолу суранып атпаймынбы? Качан болсо ак эткенде так этесиң да. Ай, ушу именно заказ көп болуп, товар отправка кыларда ушинтесиңер да кычап. Кете берейин деп. Ай, баарыбыз тең элеми? Иштеп салалы, даталаба. Эфирден окуп, өз деректерине жеткирели. Айгүл эженин цехинде иштеген тигүүчү кыздарга, кройщик талант пайкеге жана үтүкчүлөргө ысык салам, ишиңерге ийгилик, эч качан оорубагыла, бийиктикке бирге учалы деп чогуу иштеген Гүл эженин атынан дейт. Эми биздин цехтин деле авторитети көтөрүлүп калсын дедим алтышкалар. Баскыла чай ичебиз, Ай, мейли кайнап калсын. Кийинки музыкалык композицияны Гүл эженин суранычы боюнча Султан Каримовдун аткаруусундагы «Уча бер» аттуу чыгармасы бардыгыңыздарга жагылсын. Кабыл алыңыздар. Алданин, Гүле. Ай, бирөөнүн үйүнө конок келип калат дейт. Конок келип калса, баягы келинчеги шамшым эте калайын деп картошка кууруп астына коя салат. Баягы келген кишинин курсагы ачкан эме оозуна бир чоң картошканы салып, оозу күйүп, тигинден уй алгандан не дешин билбей, мынтип асманды карап, потологуңа карабай, бийигин деп коет дейт. Сиз Жора байке менен кантип таанышып калгансыз? Ошо жөнүндө айтып бериңиз. Айбистики. Эле сон болгондо. Айтып берейин. Хоо, айтып берсеңиз. Же эмне? Айтпай эле коеюнбу? Мейли, айтса айтып берейин. Тиги Жоранын ата-энеси үйлөн деп кыйнашып. Анан Жоранын достору барып, бир кызды ала качып келишет. Ал кыздын ала качып келсе, кызы отурбай, чыр салып, урушуп, сөгүнүп, сагынып кетип калыптыр. Кетип калса, ошол эле күнү дагы бир кызды ала качып келишет. Дагы бир кызды ала качып келсе, ал кыздын байкелери келип, урушуп, чыр чатак кылып, чаң будун кылып, ал кызды алып кетип калышат. Анан экөө күн кетип калды. Анан ошону айткан атпайбы? Анан Жоранын достору, жеңелери болуп, мага келишет. Гүля, биз тууган уруктарды, куда сөбөктөрдү тойго чакырып алып, уят болуп атабыз. Эми сен бизди уят кылбай, отуруп бер деп суранышканынан, мен деле 18 жаштагы жап-жаш кызмын. Жоранын ата-энесин уят кылбайын деп мен деле байкуш. Коюп турчу. Кантип жашап кеттиңиз анан дал ошо? Анан ошону айтпайсыңбы? Той болду. Жоранын ата-энеси туугандары кудаларды достойный узатышты. Анан биз Жора экөөбүз
Сүйлөшпөй 1 ай жашадык. 1 айдан кейін Жора ичип келе баштаган. Анан биз адамбыз да, нерв кашаят да. Анан мен Жорага айттым. Эмне дедиңиз? Ошону айткан атпаймынбы? Өлүп бартасыңарбы? Жора, мен сени тааныбай, көрбөй туруп сага тийдим. Эгерде далше ушинтип ичип сүйлөшпөй жүрө берем десең, мен акырын кийимдеримди чогултуп үйгө кете берейин. Же болбосо, экөөбүз бүгүндөн баштап тагдырга баш ийип, нормальный жашайлы дедим. Анан ошол күндөн баштап бир уулубуз, бир кызыбыз бар дегендей. Жакшы. Бактылуу жашап калдык. Грех жаловаться атса дегендей. Гүлэже, сиз жөндөчү кино тартыш керек. Точно, кино. Ай кыздар, кино эмес, мен жөндө сериал тартсак, эле сон чөтки болмок. Gel koyla tamam. Uzatmayayım mı? Аллай, өзүңөр деле. Биздин потолоктор бийик. Хачим! Жап қойғар, ә? Ай, Жора, бұл машинаңды бір қаратып оңдатып албасаң. Түтіп атып тұр, моторың приступ беріп қалып жүрбөсүң бір күні? Приступ емес, стук. Алдай не? Тұрмай, аяқты озға айлансан, сілеу жүрші. Ай, білбейм ай, бір күні чат-чырап кетіп жүрбе, авайласаң чай. Қаратып ал. Бас, кер. Мұндай. Чай ішерде ачып переправа, лазы деген жатты бірден болып қоймайсың бе? Шардың бардың. Бүтінде орта Азияны түтетіп, таат жасавадың бе, қанашылар? Ай, аны деген қонақ келгенде алып шығам. Қонақ келсе столдың үстіне не қоям? Янда нан бар бұл, нан. Нан бар? Ай, рас естетпедің бе? Ай, алып қойшы Жора. Ысық кене? Ысықтан қол сармаймен аралаштырып қойшы емес, ошында қойбайсың. Аян, сен айтпасың деле қылайын да отқам, ошонда аралаштырып. Kızım, gele koy. Келдим. Не оңызы? Bileyim. Башқача ғой? О қыздан бірден болған мı? Ay bilbeyim, men деле sen менен турам го жантан бери. Банко қаяқты? Жүрөт да, сандалып көчө таптап. Азыр мен. Kızım? Baba. Ne oldu?
Бары жакшы элеби? Ооба, жакшы эле. Бары жакшы эле болсо болду. Апа, мен сизге бирдемке айтсам, эчкимге айтпайсызбы? Айтпайм эчкимге. Отурчу бек сөйлөшөлү. Атам айтпаңыз, апа. Ой, атаңа никогда в жизни айтпайм. Секрет дебейсиңби? Секрет десең эле эчкимге айтпайм. Могила. Мага жигитим предложение кылды. Эмне деп предложение кылды? Күйөөгө дей деп предложение кылды. Сонун предложение. Руки, сердце дебейсиңби? Эй! Анан сен не дедің? Билбейм. Кантип билбейсиң? Мен билбейм, апа. Бардыгы бат эле болуп кетти. Атам айтпаңызчы. Ай, бул нерсени атаңа айтышым керек? Ай, атаң билиш керек бул нерсени. Же эмне? Атаң айтпай эле күйөөгө тийип кеткен атасыңбы? Апа. Эмне кылабыз? Эртең сиздер менен жолугушат. Ким? Жигитимдин ата-энеси. Ай, не дейт бул? Гуля! Карачы, барын эле свет өчтү. Ай, баарыныкы эле өчүптүр. Поголовно дегендей. Жора. Тиги эмечи, эмне эле? Эмне эле? Не? Экөөбүз серьезно сүйлөшпөсөк болбойт. Алданейин тура. Не болуп кетти? Эме тиги Айсалкынден Айсалкын тиги Ай, дейле жөнүн айтчы. Ай, тиги эртең Айсалкындын контрагын төлөш керек экен. Убакыт бар. Төлөйбүз. Ооба, ошентебиз.
бала. Ху дечи? Неге? Ху деді ота мен саға. Мен сенімен ертең сөйлесем ұқтың ба? Гүля! Мына, Гүля, болсың бұл, қызың кешек өтпай сауаққа. Мына. Болым. Ай! Аз қойып тұршы, 2 минут, 2 минут, азыр. Таң атпай настроение бұзасың да. Болчай, болч! Сауықтың. Пирожки алып жеп аласың. Рахмат. Тұр. Ей, бүгін еш жаққа шықпай. Үйде тап-таза қылып жинап, кешке тамақ жасап қойған. Атаң айтып өкіңді үзіріп қойған. Атам айтып ойлағансың. Biraz Yaşar. Қызым, жақсы оқы. Жақсы оқы дейм. Я. Жақсы оқы дейм. Жақсы оқы. Эмне дейсиз? Эштек edem. Шындар жан. Жақсы орда. Эштек edem. Ай, мен ұқпай қалам, қайдан білдің? Ем жоқ, айтып әле көтермейсің. Алдайын. Ай, Жора. Не? Ай, салқын. Күйеуге кетем дейді қо? Қандай жайға кетім? Ай, қадимкідейлі күйеуге кетем дейді. Қыз кеші қайқа кетмейлі, күйеуге кетеді да. Қандай сен не маған тұрып малды белік айтып отырсың? Ай, қандай сен саған кешін айтайын десем, сен өзің ұқпай қойбадың мені. Қашан ұқпай қойдым, не ұқпай Ай, мен саған айтайын деп барып қайра айтпай Сен контракт айтпайсың. Ай, Жора, сен деген атасысың да, сен білшін керек та бұның барын. Сен білгеннен маған айтпайсың, маған айта алмайды алмақ. Ай, кешелі айтты, мен не қылайын анам. Бүгін айтқан атпаймын мен саған. Ай, мен деле қайдан білем бұға чейін қыз беріп көрбөсек, ай. Сен данасың ғой? Ай, дана емеспін, сен өзің білдің, мақұл бу? Сен ойламайсың мен. Ай, қойшы ай. Ей! Ал еш нәрсе емес. Кешінде құдалар мен жолығауыз. Сен данасың ғой, қандай қайсы құдалар мен жол? Кешінде үйге ертерек кел. Ей! Көзің ұрыбайсың мен. Ақмақ, көзің қарабайсың, нормально айдабайсың. Мал. Ей! Кешір. Шашып кеттім ұқсайды. Қысық мейі қайнатады қой. Ай, қандайсың арай, жақсысыңар ғой? Зора келмеді. Ай, мен Қарғостан түнделе келдім, ай. Соның көйнектер, блузкалар, качество. Ай, келгілет, налетайте, ай. Таңда олға келіне. Баяғыдай жазып қойыз. Ай, Зора, қандайсың? Қандай, жақсы. Жақсы? Ай, нелер кетті, көріп көрейінші. Ай, жасыл балар, айтып беремін. Алса ғана, жасып қоймын. Саламатсыңар бе?
Мен атым Эрбол. Бул цехтин чоңу ким? Айгүл эже жокто. Биякта мен чоңмун. Айта бер мага. Мен сиздерге сонун бир мүмкүнчүлүк менен келдим. Силер Шведияда иштеп жатып, кошумча акча тапсаңар болот. Бул жумуш силерге эч тоскоол кылбайт. 2 жумушту тең алып кете берсеңер болот. Азыр 21-кылым, бардыгы заманбап, бул жумуш дагы заманбап. Биздин Шведияда эле заманбап. Машинелерибиз электрический дегендей. Ütübüz paravay degende. Каргостон кийинишет дайыма. Эгер кызыккан болсоңор, мен силерге айтып берейин. Кана айтып берчи. Көрөйүн. На что ты способен экениңди. Эже, сиздин атыңыз ким? Меники? Ооба. Гуля. Гуля эже. Мисал үчүн, Гуля эже биздин жумушка кирди деп коелу. Биздин жумушка кириш үчүн эң аз дегенде 20 000 сом төлөп кириши керек. Мага бергечи 20 000 сом. 20 000. Бул заманда Мисал үчүн 20 000 сом менен кирди деп коелу. Макулбу? Кирди. Гуля эже биздин компанияда автоматический пайщик болот. Агер пайщик болсо, анын алдында пирамида түзүлөт. Бул пирамида пайда болгондо Гуля эже алдынан 2 киши алып келет. Кабаса 3 киши алып келет. Ар бир кишиден Гуля эжеге 5 000 сомдон түшүп турат. 5 000 сомдон түшүп турса, үчөөнөн канча түшөт? 15 000 сом Гуля эженин чөнтөгүндө. Анан ал пайщиктер дагы 2 кишиден алып келет. Булардан дагы 2 000 сомдон түшүп турат. Гуля эженин пирамидасы чоңойот. Гуля эже серебряный лев болот. Айына 300 000 сомдон эң аз дегенде таап турат. 300 000 сом. Вай, жанагы недер деген досум 10 000 сом берип алданып калганда ошолор турбайбы? Алдап коет булар. Тура айтып атасың. Алдангандагы да бар. Бирок биздин компания Buy Business Invest компаниясы. Бизде алдангандар жок. Бизде 1000 деген кишилер иштейт. Бирөөсү дагы алдан элек. Бул жанагы маркетинг саркетинг деген эме да. Мен күйөөм каршы буга. Кайтып эле акча берип кайра акча тапсын. Туурабы? Недер досум алданып калган. Зура, өтөчү сен Эже. Пускай договаривать кылып алсын. Эже, мен башында дагы ишенген эмесмин. Бирок мен өзүм иштеп баштадым. Анан силерге фактыларга таянып келдим. Сен канча табасың? Мен болсо азыр айына 1 миллион сомдой таап койдум уже. Миллионер турбайсыз. Миллион сом тапсаңыз, ушинтип швейн секторуга келип реклама кыласыздар. Чоң кыз, оңой окат жок да, туурабы? Туура, оңой окат жок. Араңыздарда кызыккандар болсо, же мен бир эле жумуш менен жүрө бербейм дегендер болсо, мен кошумча акча таба алам дегендер болсо, мен машина алам, мен үй алам, мен чет өлкөлөргө барып келем, мен бай болом дегендер болсо, анда мага кайрылыңыздар. Buy Business Invest компаниясы сиздердин кыялыңыздарды аткарат. Зура, мен бүгін тек қарам да. Жайды браслетің ала келдің бе? Жайды ала келген. Жақшы болды? Ойлап тағын, Классно ғой? Айгүле, құдаларды қалыңа нормально сындырсаң, Бірінші 2 жаш бақытты болсын десің, қалың само собойды. Ақсай, тіртей алдағы көйнеуің чеш тағы, беркі точка-точкалармен қара көйнеуің киіп шық. Ал деген ески да. Ескімесін білбейін. Қай қауратқанын біліп отасың сен? Морын неге ене бұл көнектілі? Жоры, сен дағы алдағың чеш тағы беркі, ақ көйнеуің киіп шық. Неңді бұл? Шын неге? Мен ақнасың ақты? Тигіне тұрбай бұл.
Ой, тигине. Апа, қандай екен? Жақсы. Аяқсай. Чачың қайтады сақсайды. Баз отыр өріп берейін. Бол, тез. Өріп беріп қояйын. Гүлә. Ақнаскин бүресін тапты, бүресі қана. Ой, тигине. Ой, тигине тұрбай ма? Нәйгелі тұрады, Наскин басып кетмек беле бір жаққа. Диван, Наскин бір жерге қой қойсын да. Гүлә, нормально көрсет қойшы, қана көрсет қойшы. Ой, тигине. Көрдің бе? Көріп алдым, бе? Гүлә, болсаң бол, Жоқ дегенде бүгін кешікпей оралшы, жүр бол. Ай, уже сен мен бір жаққа барарда әлі. Арқаман екі қолап келеді қандай болам да? Бол емі, сенен бей отыршы. Не баратпаймын. Кешінде қанша да келесің, бір жаққа барып келейін. Ай, кешінде кеш келеміз. Bir жақ сыр жағын тоқтып, үйде олықтың ба? Атаң айтып, өпкіңді үздіріп. Бол емі. Мына, ай. Жора, қойып тұрчу. Bir minut, Bir minut, hazır. Гүлә! Шыр қойма. Үшін сүріп аласың ба? Жаңа әлі сұртқа өйтіп білеміз. Гүлә, бол еме? Ай, мына баратам. Болмасын бе? Кеттіңер ба, апа? Ай, не кеттім. Кеттік. Давай. Oldu mu? Ay Jora. Kettik ayda. Hayda. Эми эки жаш табышып, бирин-бири жактырышып калгандан кийин сиздерде бул бар болсо, бизде бутак бар экен. Ошол сиздердин булбулуңуздарды биздин бутагыбызга кондуруп койсок деген үмүтүбүз бар. Кандай дейсиздер? Ай, булбул дейби? Бутак дейби? Ооба. Ал эмнеси? Сиздердин кыз биздин уул дегенде экөөнү үйлөндүрүп койсокпу деп атпайбызбы, Кудай? Интересно. Аңлағыда екі жаш бири-бирин жактырып атышса, ынтымакта жашап кетишсе эле болду. Барыбыздын телегенибиз ошол. Ошолда келиңиздер. Тамакка караңыздар, келиңиздер. Тамакка карап отурыңуздар. Ай, өзүңүздөр деле алыңыздарчы. Алгачы биз ала эле атабыз. Алыңыздар. Микоштор өлгөндө биз Токмокто 5 жыл жашадык. Ооба. Токмокто? Ооба. Токмокто. Кайсы жеринде? Жанагы базардын артында Ленин көчөсү бар эмеспи? Биз ошол жакта турганбыз. Ленин көчөсүндө жана кимдер жашачу эмес беле? Ким? Азыр. Эсиме чыгып атпайбы атың өчкүр десе. Тилим ушундай отурат. Ким эле? Мен унутуп калсаң керек. Адам деген унутуп калат да турабы? Туура. Унутуп калсаң керек. Эме, Кудагы, биз кыз берип көрөлекпиз, кыз алып көрөлекпиз дегенде неопытныйбыз. Эми, сиздер айтыңыздар, кандай кылалы, эмне кылалы? Жакшы. Биз эки кызыбызды турмушка узатканбыз. Эки келин алганбыз. Кудайга шүгүр, азыр уул келиндер, кыз күйөөлөр бапырап-шапырап ынтымактуу жакшы жашап атышат. Зандыраган тойконаларга тойлорду өткөргөнбүз. Башыбыздан эмнелер гана өткөн жок. Бирок ошонун баары эле жөн эле ашыкча эле ысырапкорчулук экен. Эстедим. Ай, алтын айлар жашачу эмес беле? Алтын айлар. Эстедим. Алтын ай менен тиги токонду айтып атат го. Таштан. Алтын айлар азыр үй сатып Россияга көчпөчү экен. Жакшы болуп турат. Жакшы. Улам, сөзүңүздү улам бериңиз.
Эми ошол биз сиздерди ора кылбай эле, ысырап кылбай эле, кыз узатуу кылбай эле, эртең менен жаштар барып алып келсе, кызыңыздарды. Кечинде биздин бир таанышыбыздын Алтын Аршан деген рестораны бар. Ошого тойду өткөрүп коелу деген оюбуз бар. Силер кандай дейсиздер? Эми силер бизди туура түшүнөсүңөр го деп ойлойм. Себеби мен кызымды 9 ай көтөрүп, багып, чоңойтуп, окутуп, чокутуп анан баарыбыз тең эле бала деп жашап жүрбөйбүзбү? Туурабы? Эми туура эме кудагый, эми туура деңизчи эми. Анан кызыбызга кыз узатуу той беребиз. Эми биз башалып аткандан кийин, сиздердин кызыңыздарды алып аткандан кийин, сиздер эмне десеңиздер, биз ошого макул болобуз го, Абышка? Сиздердин айтканыңыздар болот. Кандай кылалы? Качан кылалы? Аркы айдын бир 20-ларында сиздер кыз узатуу кылыңыздар. 22-синде биз тоюн өткөрөлү, свадьбасын өткөрөлү. Кичине эме кылсак жакшы болот. Кичине биз бар жакты жыйнап даярданыш керек да, убакыт кичине кененирээк алалы. Ай Жора, жетишебиз. Кана аркы айдын 20-сы болсо, ар жакта 30 күн, 20-га 30 кошсоң 60 болотпу? 50 болот, 20-га 30 турсун. Ай, 10 күндө эмненин пилосы кайсы? Айырмасы деле жок да эме, жетишебиз. Анда эмесе сүйлөштүк кудалар. Эгерде сиздер уруксат берсеңиздер, кызыңыздардын кулагына сөйкөбүздү тагып койсок. Келинибиздин кулагына бир сөйкөбүз салып, өзүбүздүн каада салтыбызды жасап коелу. Анда кудагыйлар, жүрүңүздөр. Ай, кудагый. Бизди сонун жерге алып келипсиңер го. Мать природы. Бала үчүн баарына барап турбайбызбы кудагый? Туура. Жакса болду. Ermegim elim, erkelip kızım, kolumdan gittin erkelip. Hayırda oturdum yurtsuz. Келсен майдалар чогулт, мен күркүңөр чогултайын. Bir 42. 42 mi? Ay, böyle çolup koyup durursa iyi ya. Жайым эчтеке жетпейт. Тойду үйдөн бергенде мына даана жетмек. Бирдеме кылабыз да. Эмне кылабыз? Ай, сен бирдеме ойлонуп таба калчу элең го ушундайларга. Ай, жалгыз кызың үчүн бирдеме кыл эми. Ай, кызың айтсам kız uzatı veririz dedi. Zeyim çürüt. Bugünden başlap gün ötürün tınbay işlesek çoğultabız. Men sen bu akçan kat koy. Kat koyayım. Жора, твое слово для меня конституция. Sen жетсек етейін бе? Ай, мен өзім әлі. Мен маршруткамен де. Кетіп қалам. Олар шыпырып бірдек қылып қой. Ай, салқын. Шыпыр бияқты.
Жасыңарбы? Мынакей, мен 18 жашымда 5 айдын ичинде атама жап-жаңа машина алып бердим. Акчаны кайдан табат деп ойлойсуздар? Мынакей бай бизнес инвестор. 3 айдан бери иштеп жүрүп, Золотой Лев Саламатсыңарбы Гүлэже? Кандайсыңар? Ай, жакшы. Мен сиз келеріңизди билгенмин. Жүрүңүз. Жүрүңүз. Иштеп атасыңарбы? Ооба. Гүлэже, сизди куттуктайм. Бүгүндөн баштап сиз биздин байшексиз. Ишиңизге ийгилик. Мына мен деле силер деме. Мен менен кошо чоңойсун, мен менен кошо өссүн, акча тапсын деп атам да. Деле. Бары тура элеби? Конечно, тура эле. Эй, алчыкка байта көрө. Ай, сен 14 миң бербедиң беле? 6 миң Гүле! берсем. Гүле! Ай, коюп тур, Жора, азыр Жора кел. Бул акчаны ал да. Баягы кошкой макулбу? Мейли. Кет, мына жерде жумушка. Мейли, иште. Ай. Ай, мен телефонду көрдүңбү? Колаңда турбай. Алдани. Мейли. Андай көйүтүп бересиң мына? Ай, Гүлже. Ай, мен сиздин 10 жылдан бери орун басарыңыз болуп иштейм. Мага ишенбейсизби? Вообще-то, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ерболка, мінекей. Тура. Гүлэже, сиз абдан чоң азаматсыңар. Буюрса бүгүн деген сиз уже серебряный лев болдуңар. Да? Ошондой эле аракет кылсаңар, бир экеле күндө золотой лев болуп каласың. Интересно. Бар, дагы уланткыла. Кеттим. Азаматсыңар. Буюрса машина дагы болот, квартира дагы болот. Гүлэже. Оозуңарды жапкыла. Чымың кирип кетпесин. Ай, кандайсыңар кыздар? Ай, поздравьте меня. Ай, мен бүгүн золотой лев болом. Ай, силерге деле чоксун. Ай, мен атма силерге. Бирден биляши. Ай, эмачы. Могу жерде 150 миң. Мен. Ай, Гуля, акчаны айдын башында точно алабызбы? Ай, точно алабыз. Зутаю. Мени билесиң? Сени жердин түбүнөн болсо да таап алам. Жакшы, макул, алабыз. Ал окудагы эме, ай эмнеге 30 киши? Ай 50 киши болуп келер беле? 50 кишини тосо албай эмне болуп турбуз эми? Чукуйбай. Ай, кыздар, кандайсыңар? Жакшы? Барсын. Ай, Гүлэжеңер да өле чоткий. Ай, Эрбол да кандайсың? Мынакей, акчаны алып келдим. Мен өле шашылыштым. Мен дальше иштешим керек. Ладно, Гүлэже, барып иштегиле. Апа кандай экен? Классный го? Жакшыбы? Жактыбы? Көп экен материалда. Ооба. Канча экен? 8 миң экен. Жактуу?
Буга жакты? Ай жакса алыр. Атам урушат го аябай кымбат деп. Ай атаңа дейм. Ай 3000 сомго эле алдык деп коесуң. Алыр. Мама отвечает. Ай! Эй! Эй, келтире багып тур да. Эй, Жора! Қойыңа үш жылқы менден болсын. Қайта. Ей, жоқ. Менден. Жоқ. Гүля, акча эмне болду? Күйөөм урушуп атат. Гүля, баягы эмне болду? Акчаны айтам, качан алабыз? Элим бар акчасын сурап атат. Бүгүн алабыз деп атпадың беле? Алабызбы? Гүл эже, эч сарсына болбогула. Бүгүн болсо перечисление болбой калды. Мындай болор эт бизде. Эртең деп койгула баарына. Эртең акча болот. А мен жаңы эле барып келдим ал жактан. Азыр келдим. Бүгүн болбой калды эми. Эртең берет. Эртең сөз баарыбыз алабыз. Эртең бербесең тарынба. Эртең болот эми. Эмне тармай элем? Тармай? Апей! Ай, эмне болгон буларга? Вы позвонили в службу голосовой почты. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Для окончания записи. Алло? Гүля, каяктасың? Мен Шведасыңбы? Ооба. Срочный заказ чыгып калып келдим да. Бүгүн тиги Адылдыкына Кашка сууга барабыз да чабып атат. Келтасыңарбы деп. Ай, Адылдыкына барбай эле койбойлу. Алтай нең дурбаң, bir aydan beri çabuk atlalı çakır odat. Barıp başlıyoruz gerek. Davay, cumuş buluşunu toxtattığınız ben baram sana. Çıkıp kal. Жора, сен бат эле келип калдың го? Нең турбайм, жүрөкчүсүң де. Келбейт, болбойсуң ба сен, күтүп атпайм жантым. Тиги ресторанга эртең эле баралык, Бүгүн андан көрө адылдарга жетишип алалы, эртерээк баралы. Жол алыс дегенде. Ооба да.
Тем более кечигип атсаң. Ой, амансың етіп алға. Оны. Ай, жана Гүля деген катын ушул жерде иштейби? Ооба, ушул жерде иштейт. Каякта өзү? Ушул жерде иштейби? Келди жумушка бүгүн? Жок, бүгүн келген жок. Ошол Гүля жеткен шүмшүк аферист катын экен. Көрсөңөр айтып койгула, бетин тытып аламын. Гүля эже, бетин тыттырбай алсын эже. Сенден сурап атамбы я? Сизге бир нерсе болгон го, эмне болду айтыңыз? Ошо Гүля менден 150 миң сом алып, бүгүн 200 миң сом кылып аласың деп. Кайда бир инвест компания дегенди айтып атып, ар жагымдан, бер жагымдан чыгып алып кеткен. Эртеден бери чалам, албайт, өчүк телефону. Ай, жанагы бай бизнесин инвестинг компаниябы? Точно ошол, ооба. Каяктан тапсам болот деги Гүляны? Гүля эже менден да акча алган болчу да. Мен да бардык зарплатаны берип койгом да. Менден да алган. Күйөөм эми эмнеди айтам я? Демек бардыгыбыз берген экенбиз да? Ай, телефонун албайт, өчүк. Селтке доюштук эмес. Мен 80 миң бергем да. 80 миң? 80 миң. Көрдүңөрбү? Ал баарыбызды алдап кетти. Бирок Гүля эже андай кылбайт эле. Койчу. Ай, үйүн билесиңби? Ооба, билем. Жүргүлө, качып кетелекте бас кылалы. Кеттик, жүргүлө. Жүргүлө. Стоп, эжекелер. Стоп. Гүля эже. Подвалга улам сайын күндө кире берчү. Гүля эже, сиз. Ай, бул Гүля баарыбыздын башыбызды айландырып, алдап жүргөн турбайбы? Айтпадым беле. Муну тезинен табыш керек. Давайте, телевидение чакыралы. Кандай дейсиңер? Чакыралы. Телевидение чакыралы. Тигүүчү цехтин жумушчуларын алдап көптөгөн суммадагы акчаларын алып, дайынын билдирбей качып кеткен Гүлкайыр аттуу адамды издеп көптөгөн адамдар милиция кызматкерлерине кайрылышкан. Алардын айтымында бул айым алардын акчаларын алып көбөйтүп берүүсүнө убада берип, бирок акчасын бербей дайынсыз качып жөнөгөн. Гүля аттуу кайманаты бар бул айым тууралуу кийинки репортажда толугураак маалымат көрө аласыздар. Кантип чакырып Гүля менен 10 жылдан бери таанышсак экен. Экенин билбептермин. Ай сен канча акча алды эле? 80 миң алган. 80 миң сом алган. Анан жок банана. Жок, таппай атабыз. Телефонун отключен албай. Гүля эже бай бизнес инвест компаниясында иштечү ушул жерден тышкары. Абла. Ой, шоколад жейсиңер. Мен ойногус келип атат. Келчи. Таңгалам ошоңго жейчүбүз. Мен ойнойт окшойт бар. Жүрүп Ой, жазыр ушундай бизде бишкекте көп болот аябай алдыгандар. Ушулардын аягына ким чыгат? Биз күч органдар каякта карап атат? Телевидение каякта карап атат? Бизге таап бергиле. Биз деген бала чакабыз багабыз деп жүрөбүз. Акча оңой келбейт. Бизге таап бергиле. Биз талап кылабыз ушул жерде тургандар. Гүля, сени шашпагын. Сен колго тээрсиң. Мен сени жөн койбоймун. Тапкан экенсиң. Кимди алдашты? Көрөбүз, Гүля. Сот залынан жолугушканча
Şarkıra akkan suları narındı gözдөй баратсаң вагонго кирип балык же вагонго кирип балык же Gel çaydan al. Aldık hem. Adım Lera. Dasturxonlarga rahmat. Егер эметсе biz geç kalbay kete bereli. Ay. Ой. Каяка? Үйгө кете берели. Geç болуп кетет. Апей, Гуля, биз силерди жатып калат экен атса? Кудай барбадым. Эт салып койгом, эт жеп кеткиле. Шорпу ичип. Жора бизде жумуш көп. Атке. Эми тойго даярданып атабыз билесиң. Күндөп түндө иштеп атабыз. Тойго даярдык слабый дегенде. Эми силер уруксат берсеңер биз караңгы электе шаарга жете алалык. Ботом эй. Эт жеп кеткиле. Этти жейсиң, жеп эле жүрбөйсүң. Эми тойго даярданышсың? Эмне болуп атасың? Ой. Туура бата кылалы. Кет, өзүң бата берчи. Эми кел демек бар, кет демек жок. Бышкан этти кыргызда таштабайт. Кетсеңер аман эсен жетип алла. Жора эми тарынбай кеткиле эми. Эми эмнеге тарынбай атыл? Силер тарынбагыла эми? Эми тарынбай кеткиле силер. Тарынбагыла эми. Силер тарынбайсыз, главное силер тарынбасыңар. Жатып эле кеткиле десе да болбойт эсе. Тойдон жол аласың да? Тойдон көрүшөбүз. Давай. Тоюңар жакшы өткөзгүлө. Тойдон көрүшкөнчө Жора. Тарынбагыла эми. Тойго да даярдан саналары тынчыбай деп окшойт. Ne oldu ya? Ay niye arka git buradan? Ya. Torumuz karmaydı hadi. Ay. Qanday torumuz karmaydı? Abi ay. Ay Jora. Ay yemin ne oldu? To'xtat bir narsa qil. Ay men aytmadim meni. Boshingni jasad, tormuzini jasad ol deb. Yemin ne oldu? Ey! Az bir ayakla sekresin. Dayan. Yok Jora. Ni za что sekirmeyim. Sekresin dayan bas. Yok Jora. Sen özün sekir. Sen ölüp kalsang baldarını men qaytib qarayım. Koştun ölüp kalsın. Sekir otan bu. Yok. Sekir bu. Yok. Sen sekirme men sekirim. Koş Gule. Gule dürüsün mü? Ay tirimin. Senden birinci. Ölmeye kalayım. Alda katı günler ya Gule. Gule. Gel çek ödeyim mi? Oğlum ças. Ay özümün. Ben geç. Gule. Batılasın mı? Taşlaya var ya. Taşlaya mı? Hayır orada açma. Böyle. Bir şey olacak mı ya?
Кайрыңды айтшы ма? Ай, бар, чөткей эле. Мейлі, қош, Гуля дейсің ғой? Бас кеттік. Ай, жол қаяқты екен? Гуля, шок болып отырсың, Гуля. Ай, қойчай, шок болың, айтпашы маға. Жақшылығы бар, базаласың өзің. Ай, жақшылесен өзің. Армалайын бе? Ай, жөнле қойчай, өсмелі асым. Жүйч. Гуля, сен шок болып ештеген білмей отырсың, негізі шындай ол шок болып. Ай, қойчай, сен өсіп шок болмайчай. Мен жақшылемін. Гуля, сен больницаға баршы керек жатырсың. Ай, больницаға не за что да барбаймын. Ай, жол қаяқты екен, ай, трасса бар ма жақын? Гуля, бас больницаға баршы. Нормально жақшылығы айтшы. Assalamualaikum. Şarkı ала кетпейсің бе? Biri geldi mi şimdi? Тоқаша отыр. Мен барып ашып келейінші асыр. Алло. Жақшы, Тоқа, өзің қандай? Не алып тұр телевизор? 80 мың алған. 80 мың сом алған. Анан жоқ па анан? Жоқ, таппай атабыз. Телефонын отключен албайды. Мен атым Илан Балбайчы. Сізге алдамшылық бойынша арыз түшті. Біз деген бала чақабыз бағабыз деп жүрөбүз. Акча оңой келбейт. Бизге таап бергиле. Мейлі? Жоқ, шойдан неге? Мен сені жон койбойм. Сот залынан жолугушканча. Hay! Келтірет та, Гуля, келтірет. Эй, Зура! Эй, Зура! Ой, не? Эй, бері кел! Hazır. Болчай, қатын! Не ekrasın? Ne oldu? Эй, телевизордан Гуляны көрсетіп отырдық қой. Тыныштылық па? Сен қаяққа? Зұқиып. Тоқа, сен жаңағы бетонный мешалка алам деген чол тотқан ақшаң бар емес біле? Ошол ақшаңды Гуляға беріп салғам. Hay, қатын сен келтірдің ғой. Бергел. Hay. 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 Саламалейкум, Тоқайгай. Алейкум. Бетонный мешалка алдыңыз ба? Жоқ. Қайдан алайын мен? Nerede келтіріп отырса мені? Кіріңіз.
Жора, кешір мені. Мен жақшы оймен эле иштеп аткам. Кызыбыздын тоюна акча табайын деп. Мен алдап кетерин, честно, өлүп кетейин билген жокмун. Элдин баарын уят болуп атыппы? Элдин илинбедин айтып карайбыз. Эми болор иш болду да, Жора. Бир нерсе кыл. Жорабайым. Бирдеме кылчы. Мен не? Камалып кетем бия? Акырынчы. Мындай. Сен алдап кеткен кишилерди, же сен менен иштегенби, каяка барчу элең эмне? Ошолордун телефону, сүрөтү, же жашаган жердин адрестери, издегенге бирдеме бар, айтчы. Эмнесин билесиң? Мен жана Эрбол деген бала менен иштешкем да. Мен ошо акчамдын баарын ошо Эрболго алып барып берчүмүн да. Анан офисине барсам, жер жутуп кеткен соң офисинде эч ким жок. Телефондор өчүк. Алда каттыгын мындай кимге кошула калгансың, Мындай айтып турбайсың мага бирдеме? Жора, мына могу сүрөттөгү бала. Жана милициялар эмне дейт? Фоторобот деп ошону чыгарып беришти го. Ким бул? Бул Эрбол ушул. Мен тергөөчү сөйлөшүп келейинчи. Жора, мен эгер соттолуп кетсем, балдарды жакшы кара, Анан мага келип тургула, Каяктан билдирип ач. Александр. Мен атым Жолдошбек. Мен Гүлкайрдын жолдошу болом. Мен тергөөчү Эрлан Балбаев. Сиздин жубайыңыздын ишин мен карап атам. Жакшы. Гүлкайр, чын айтканда күнөөлүү эмес да. Аял кишинин biraz карим ишин акчала коюп. Эми азыр эч кандай жыйынтык чыгара албайбыз. Убакыт көрсөтөт. Анан көрөбүз. Азыр эмне кылабыз? Эмне кылыш керек? Күтүп турабыз. Алло. Тока кандай? Жакшы. Сен жумуштасыңбы? Мен жумушта эле, айгурантта. Питакта да биз. Анда жолугабыз. Тынччылыкпы? Биз кетерсек болобу, Азыр бошсуңар. Бирок шаардан чыгып кетпегиле. Мен силерди любой учурда мен силерди суракка чакырам. Биз связь элебиз, Связь. Мели. Чачабыз. Мен Жаман эле болуптур. Айтпа. Эмне кыласың? Тока. Эми сенин мага жардамың керек. Эмне жардам? Сен гаражда 124 бар эмес беле? Ошону мага берип тур. Берип турайын? Кечинде келип машинени алып. Рахмат, Тока. Машинени ал. Бул машина 2 жылдан бери айдайлы элек. Эми майда чүйдө жерлерин өзүң жазап айдайсың, Да. Мен азыр күлүштү алып чыга алайын. Азыр. Зура аякта, үйдө эмеспи? Зура апасын мына кеткен. Бүгүн эртең же, эртең же бир күнү келет го. Ачтып айтат го? Ошону рычагын өйдө көтөрүп өзүң ыктасаң. Ыкта. Жакшы. Не ол люкка? Муну тиги жаан кирип шамал өтпөсүн деп
Эме пенкамен аттып салам. Алдан кейін бір ағын тоқын пенамен аттыр. Оталдыр. Өз жүрісі тың. Жора. Рөлді жақсы шығарма олсаң, шығып кете өрет. Тамаша болсын. Ай, кешірім да. Тегенімді өрттір, Нәлім? Теге таксар етті. Ай, Жора келтіресің да. İşte astavayın, he? İşte. Мен сені бір жерден көргендей болтам да, бір оқшаштырып атам. Білбеймін, Майке, бұл жашода оқшаш кісілер көп та береріне. Мақұл емес. Бәрі. Ассалаумағалейкум, Майке. Ассалаумағалейкум. Ақбасова қанша болады? Кешіріп қой, дос. Мен шаршап қалдым бүгін. Іштебеймін, Өтардан қарап көрші, такси шығып қалаттыр. Қайда ашқап екен? Жоңыз, кешіріңіз. Мен жұмысым бітті. Мен іштебеймін. Анда мұн машинаңыздың үстіндегі шашканы алып қойып біліңіз. Кешін жөнілі ора қылбай. Байке, сізден бөлек такси жоқ екен бақта. Жеткіріп қойышыңыз керек. Андан башқа вариант жоқ түнді. Кеттік. Қай қарауыз? Төнбаева 118. Андайша айтам. Кеттік, Байке. Bir жерге қарауыз, бе? Hazır ekimden tuttunuz. Bakın. Ақшаны отырамыз, жетіспей қалдық. Тезден. Мұштар көп та.
Макул. Анда эртең чалкын. Көрүшкөнчө. Койдаш кайдагы? Койдаш? Güle. Ay ne oldu çocuktasın mı? Bas gittik. Ay kayakka tündü. Gittik. Ay şora. Ay tün ortasından niye geldik be yaka? Az barsan göresin gir. Ay. Ayıt koçum. Hem barsan göresin bak ben basma. Hem ayıt koysun öylesin mi? Hem sen mukbaylar gör koysun öylesin mi? Zagat kağılasın dedim öyle. Bu bas. Dediki. Kana. Karabашың жегір. Ушул ажана айыр бол деген. Точно ушул бу? Ооба. Ай жора. Сен Шерлок Холмс турбайсың. Айдал шемде алабыз. Киребиз бу жака. Ай Ербол, кандайсың? Мен көлежең. Сиз бияка каяктан келип калдыңар? Ай мен тиги неме сага акчаны берип. Ай, не oldu? Açılmaydı o. Ya. Ай, тоғы açılmayсың. Tamam, bu toğuğa niye çıkasın? Mel. Ne bagajını açık koyup birinin o keltirede aytasın. Em aç birdeki kılasın da sen. Ben oylanmayasın işte bu açtım. Ne? Nasıl? Butna. Bak. Bal kayırı. Dizesine koy. Akmak! Mesa! Basarını.
Сен үйінде жоқ екен ақшалар. Қандай ақшалар? Менде емес ақшалар. Мен білбеймін аяқта екен. Гүлеже. Анан кимде? Гүлеже. Менде емес. Мен дағы сілерге оқшау алып кетті, Гүлеже. Жоқ менде ақшалар, Гүлеже. Гүлеже, мен не қыларымды білбей етам. Мен өзім не қыларымды білбей етам уже. Мұның че? Қапай жатат. Ей! Қапайтқан жоқпын. Гүлеже, мен да сілерге оқшау пайшық болшымын. Сілер болсы золотой лев болсыңыр, мен изумрудный лев болшым. Изумруд? Қойчай? Ава. Ошондо. Золотой деген бриллиантанын изумруд да, э? Ава. Байқұш. Сен канда қиналып отыр менікінен дағы. Не? Не дұқтасың? Ай, долгий разговор, Жора, сен аны түсінбейсің. Қандай түсінбейсің? Ай, ақша бұнда емес екен. Біз деген мұндан үстіңкілерін табышыз керек. Қайрат ашыларың? Мен білмеймін аяқта екен алар. Егер білсем, мен осып жүрмек білем. Кеттік бас. Гүлеже, алдаған жоқпын. Ай, Жора, ай, мұны не қылауыз? Ала берсін дауыс. Ай, Жора, ай, талаға түсті ой, алып алайым. Алдаға түгін ой, бас анда, бас ала кетемін. Ай. Бұтылай шешін ал. Ай, қолын түш. Кет бар қандым. Арттан баштылар беріп жатшы. Мейлі. Чай қой шекін. Апа, сіздер жаңалықтардан көріп өтіп пе? Не олар? Бисеме... Апа, шыныңарды айтып қалачы. Емнелі отасыңар? Ақыр күндері атам екіңір тап-тақыр башқача болып кеттіңер. Бары жақшы. Апам көрді, көкөсті біреулер алап кетті. Бары жақшы болды. Қандай жақшы болмау өлі? Сен мамаң розықта екен деп, девушкамда таштап кетті. Ошо жақшы бол. Ай, таштап кетсе, значит, өзі арын еле жүрген тұрбай, тыштай албай. Ушыл нәрсе повод болып қалған тұрбай. Ей, бала, девушка табылады, ене табылбайды. Құдай жауап. Ай, сен сөйлешші. Сен сөйлешші. Неме сен сөйлешші? Алло? Саламатсыңар ма, Құдай? Алло, Құдағи. Қандайсыңар? Жақшысыңар біз? Даярдық қандай? Жақшы. Даярдан ұтағыз оға? Өткенде тіге 50 кіші келерсе болады деп едіңер беді. Анан бізде баршылар көп болып, 50 кіші барбай болдық. 50 кіші болса, келе беріңіздер. Құдағи, рахмат. Қайра жақшы да көп кіші болғаны. Қайсы ресторанға барамыз? Ресторанның аты ма? Ресторан аты неме да тіге... Жаңағы емнеле... Бұлақ рестораны. Я. Бұлақ. Бұлақ? Жаңа açılған. Мақұл анда. Келе беріңіздер. Ай, қызым! Гүйе табылады. Ене табылбайды.
Qатын Mından үйden ketmeli koç. Qaraçı. Sen yok. Nane su içip atam. Hey. Barkыңды bildim qатын Sen 180 son kaldı. Evet, rahmat. Ana, kusura bakma. Koysuluk mu? Allah ata, en az paradan nalan çalamı. Sonunda ne yazdım? Yeni yazdım. Çıltır oldu. Sağ ol. Alik sağ ol. Sağ ol. Nasıl? Sağ ol. Дерек Ерлан Балбаев. Жұмысында емес білбейсіңдер? Азыр эле чыгып кетти Эрлан Балбаев. Мына забордон эле солго бурсаңар жетишесиз. Шығып кетті, бе? Байке чурка сага жетишесиз. Рахмат.
Жақсы. Жаңалықтар. Тергөөчүмен жолуктуңбу? Ооба, жолуктум. Анын ою башкада. Биз экенибизди ойлоп да койгон жок. Бирок билип калганча шаардан чыгып кетишибиз керек. Түшүндүм. Анда биз эртелешибиз керек экен. Паспорттар эмне болду? Мына жаңы паспорттар. Жакшы болду. Эртең учуп кетсек болот экен, эме? Жок, эртең уча албайбыз. Эмнеге? Самолетко билеттер бир сүйүнкө эле бар экен. Эртең учуп кетсек жакшы болмок да. Эмне кыласың сен? Эмне кылмайлык? Эртең менен өкүңөр менин үйүмө келгиле, ошол жактан жолугабыз. Ал жакка эч ким келбейт. Бир күн ошол жакта түнөбүз, анан чыгып кетебиз. Эмне болду? Жүрүп кеттик. Так. Бұл біз бара тұрчу үй. Үстінен қараған. Менің білішімше алар үчөө. Ақчаны алып, қашқан жатыр ушул үйденчи. Біз қарау қосуымыз керек. Тоға, Зура, силер экөөңөр бул жагынан киресиңер. Гүле, сен экөөбүз бул жагынан киребиз. Жарайт. Тоға, сен баягы газонокосилкаң барбы? Газонокосилка бар? Бетономешалка жоқ. Түшүнүктүү. Ошону алып ал, керек етет. Ал жактан рация менен сүйлөшөбүз. Алла бирден. Ал келесиң. Сүйлөрдү мону бастырып сүйлөйбүз. Түшүнүктүү, мына оң жагын, мону. Тышып көрөлү. Тога. Угут ал. Шора, угут ал. Бар жакшы. Зора, сен сүйлөп көрчү. Гуля, угутасың мени, Гуля? Ай, сени угутат? Окмак тургай, көрүп атат. Ай, Гуля, келтиресиң да сен. Көчөй тоху. Барыбыз даярашайбыз, Анда берсе. Тоға, даярсың ба? Жора, даярбыз. Бизде задний жок кону. Ай, Зура, сен деле даярсың ба? Гуля. Гуля, биз жакшы. Өзүңөр кандай келип алыңар? Ай, бир тоға чыкты. Ай, неге отасың? Мен деле сурап коюн дедим Зураны. Эми бир папаң кетип атпайсың, планды карабайсың. Ай, болсо. Тоға. Башта. Түшүндүм. Катын. Мен кеттим. Стартта болсун. Слышь, алло. Байке. Бұл жақта жүрсе болбойт, тур. Бұл жақта жүрсе болбойт деме, Байке, угутасың. Өчүр чалдарын. Бұл жақта жүрсе болбойт, бар чык бияктан. Мен бияққа иштеткен алып келмедім. Шақырмадым.
чакырбадыңар өзүңөр? Билбейм сени. Бияка кирсе болбойт. Бар, кет бияктан. Мен силер чакырбадыңарбы? Билбейм деп атам. Бар, болду. Чык бияктан, чыгып кет. Кандай чыгып кет? Мен иштеймин. Жөн алдан, жөн кой. Не мындай атасың сен, Тур. Эмне? Эмне? Бияқта жүрсө болбойт. Эмне? Жүрсө болбойт. Эмне кылып атасың? Стоп. Бияқта жүр. Кухнясы четкий екен, Сиңер, тога. Катак беле. Кайыргылы. Жора, yolda. Git. Ay Jora. Jora, bas. Hey, to'xta. Hey. To'xta. Jora, sakla. Sen niye yazarsın? Ay Zura, Erbil ona. Dine. Çıkar kaçalım. Haydi. Буга чейин издөөдө жүргөн Бай Бизнес Инвест компаниясынын атын жамынып жүргөн алдамчылар кармалды. Аларды кармоого ушул эле компанияда иштеп жүргөн Гүлкайыр аттуу айымдын жана ошондой эле анын күйөөсү Жолдошбек мырзанын чоң жардамы тийди. Бул тууралуу кийинки сюжетте толугураак көрө аласыздар. Бай Бизнес Инвест компаниясынын башчылары Чынара жана Эрбол аттуу жарандар кармалды. Алардан табылган акчалар өз элерин таап кайрадан кайтарылып берди. Тойго кечикпей, эртерээк барып кызмат кылалым. Жолугалы гүлүм жолугалы, жолдашып жолочудай бек туралы. Табигаттын жупар жыттын бирге туттуп, жолугалы гүлүм жолугалы.
Толке, зүреже баспайсыңар. Дастарханға чақырып атышпай сілерді. Күтіп атышпай. Ей! Біз кетіп қалсақ, еттігін қарайды. Қызмат қыла алғаннан көрі. Бас, жүріңіз зүреже анайсыз. Жүрей. Ей! Сен қайыққа? Зүқиып. Мен барып келейін емчек. Ай, қатын. Келтіресің да. Басамдан көрі, қызмат қыла алып. Отын алып келе қал. Тоқым, дайым үшін қызған өресің да? Ай, қатын. Сүйем да, сүйем. Сақал алшы бірінші. Ай, минуточка, внимание дегендей. Ай, біздің урматтуу кудалар, конуктор, шоу программабыз, концертный программабыз уланат. Мен сіздерге бір шингил таштап коюн. Адыкем чертсин өзү. Көрүшкөнчө көздөр тике карабай. Экимиз уяң өскөн баладай. Жүрөк сырын жүзүбүздөн байкашып, жора баратабыз көлдү бактың аралай. Жүрөк сырын жүзүбүздөн байкашып, баратабыз көлдү бактың аралай. Жақшылық мүсіден чеп қалым оқшай ма? Так ішіне қызатып атқанбыз. Жарым қарыш шыққымы келбей жаныңда. Жақшы іс шара болды. Эко қармалды. Бірақ менің башым айланып қалды. Менің тергеуім бойынша дағы біреу бар еді. Танисыз бұны? Ұжымсыз олды да. Бір қачып кетті қарматпай. Түсінікті. Болып тұрың санда. Кеттің бе? Тауық жалбайсың бе? Жоқ, рахмат. Тойғыт болсын. Жақшы. Еуасың ғой. Ай, башқа тексін білмейм, болған бірлерді білем бе. Ай, далшы, адыке өзің әлі оланшы. Мен қазанға барып келе қойын, асыр, ә? Ай, Жора, ай, бұл ақшаны не қыласың? Мен сағыр өсті? Жоқ, бермейсті, бізге бермейді. Анам бұнша ақша, көп ақшаны не қыласың? Ауыз езіксен ауыға? Абе, ай, сен де анасың ғой? Ай, бұнша көп ақша тұрсың. Не қыласың өйді? Анам не алам? Анам көрі, ай, бүчтер алды. Не алмыштыр? Ай, басатшы бүчтер. Uça bir ümitimdün qarqırası Öçbөгün ulu күндүн шам сурачы Балада көз қаққанда бириди көргөн Эненин этегинде барып ырачы Уча бер үмүтүмдүн каркырасы Шоладай туңгуюктап жаркырачы Уча бер талыганча канаттары Келгенче өмүрлөрдүн аркы жазы Уча бер үмүтүмдүн каркырасы Алдыда өмүрлөрдүн жаркын
жан суға чаңқап қалған кезде таңдайға тамшы болып тамшылашы уча бер үмітімдің қарқырасы шоладай тоңғойықта жарқырашы уча бер талғанша